Oh, nina bendlovena amandla. Nina bakaphunga nomageba ngiyakhuleka kini. Nina besilo ngiyakhuleka kunina kakhulu. Ukuqala nje kwami lenkulumo engiyethula phambi kwenu niyibukele nithakasele ngibonga kakhulu abantu iguli ezikholelwa kimi ezithi Mkhulu siyakwethemba sicela ukufika usilekelele sebathi abanye kusesibhedlela la ekhaya la khona la engitholakala khona eNgwelezane KZN Empangeni eNgwelezane. Bogogo nomkhulu ngizama ukunitshela lokhu kule nkulumo yami engiyethula kunina ukuthi kubalulekile ukuresponda emaphusheni okanye ezibonakalisweni osuke uyitshelwa abantu bakini uma ngabe ulele nina ebusuku. Ngike ngahlushwa kakhulu isibonakaliso besilokhu sibuya kanti phambilini ngake nganikhombisa umuthi isalamuzi engasikhonjiswa naso ngilele ebusuku kwathiwa lo muthi lona ngizohamba ngiwucinga ngiwuthola ngaye ngawuthola phansi eBhambanana lo muthi kwamhlaba uyalingana eBhambanana ngafika ngawufuna bangikhomba ukuthi hayi nawo lo muthi uma ngabe uchaza ke sewucinga nawo lo muthi ngawubona ngathi na kanjani yiwona lo muthi ebengiwubona. Kunesibonakaliso ke besilokhu sibuya ngendlela engingasho ngithi ayifane. Ngibona sengathi ngihamba ngisendaweni nje kodwa ngibukiswa izihlahla mangithi ngiyaphenduka sathi salukazi uyabona ke lezi izinto abazakutsolo ngathi mina hawo into abazakutsolo gogo yebo kunemithi yami ekumele ngingene ngikhe la awu ninganaki uyabona ngivele ngiphaphama nje ebusuku uthi hawu lesi sibonakaliso utsolo kodwa ngikhumbula ukuthi sithe nje into abazakutsolo kumele ngingene ngikhe imithi la. Khumbula ukuthi mina umsebenzi kuhlatshwe izilwane ngahla amagobongo ukuphaka ukuthi umsebenzi wami isalukazi uMamthimkhulu ekhulume nami ikhehla eligani likhulume nami abunabasekha komama bekhulume nami nomuntu ngikwazi ukuthi uma ngabe nje basengalungisa nje umsebenzi wami wahamba ibanga elide ngoba ngiyakwazi mina ukuthi uma ngabe ungifonelile sithi ukukhuluma nje siku-arrange ukuthi hayi sokwenza kanjani ukuthi mhlawumbe sithi ukukuthintela kancane emoyeni efonini. Ingakho kodwa umsebenzi wami bengiyangithanda ukuthi umuntu engifonele kunabantu ababengifonela kudala bebefika la sebazi ukuthi kuzokwenziwani. Angithi umuntu awungifonele umuntu angayengafoni kumuntu ebabaza omunye uyabo ngokukhona izinto engithi ake ngilinde ukuze ngizokwazi ukukhuluma ngazo bese ngikwazi ukuyihlela. Ngithunyiweke bogogo nomkhulu ukuthi angihambe ngiyonifunela induku okusho ukuthi lezi induku ngizoyithola kuphi na eEastern Cape ngoba kutsolo kuse Eastern Cape. Leli sibonakaliso sibuye kwaze kwabakathathu ngilele ebusuku. Okwesithathu lesabuya ngento okwesibili nakhona futhi bekungathi nje sithi haya singeneni la kunenduku zame la kutsolo. Ngiyabuka ukuthi kunehlathi lana kunezintaba uyabona kunezintaba imizi iqhelile kude manje ngiyaphenduka imizi kude kaphinda sekuthi hayibo le mithela niyozishe asingeneni sikhe ngathi ngiyabuka ukuthi hayibo ngeke ngibuka izihlahla ngathi sesefuna ukuvutha ngangena ngayikha le mithi le ngathi sengiyabuka ukuthi ake nginethulele ukuthi kunemithi ngiphezulu kwayo ke ngizamile ukuthi kube nabantu ke ngixhumana nabo bangale izinyanga zangale Eastern Cape engixhunyaniswe nazo ukuthi uma ngihamba nami ngiyakwamanye amakhehla ngithi cha yazi ukuthi ngeke ngabona indawo engingayazi kodwa kwathiwa le ndawo lena kutsolo
ngathi hayi ngeke kusho ukuthi le ndawo kukhona ihlahla okumele ngiyithole zale eEastern Cape ikakhulukazi kule ndawo lena kukhona kutsolo noma ke kungekhona ukuthi kumele ngiyonge ngoba nakhona kutsolo lapha ngikwazi mina Eastern Cape angikwazi Eastern Cape bogogo nomkhulu angikwazi kodwa ngithunyiwe kwathiwa ngihambe ngithola induku zase Eastern Cape kutsolo. Ngiyawuthanda lo msebenzi wami ngikhula mhlambe bayazi abala empangeni bekunenyanga ibidume kakhulu isangoma kahle ucebe khulu la khona la empangeni emanzimeleni endona yasemanzimeleni ucebe khulu siwashona ke wayefike komunye umuzi wasekhaya ngoba la behlala khona ngoba imizi eminingi mina ngikhulele ekhaya komama ngokukhula nje bengikhulela ekhaya komama kodwa umsebenzi engiwuphethe wakwaKhoza isalukazi sagana kwaKhoza sazala ubaba uMakhandakhanda waziphansi waziphezulu ngumfo kaMakhandakhanda mina mungikhulunywa nje ngokuthiwa umoya eshowe kophindula iminali idipa laphana lakhanda ubaba uMakhandakhanda ngakho ngisemakhaya uthi mfo kaMakhandakhanda ngumfo kaMakhandakhanda mina uyabo. So wayefika komunye umuzi wasekhaya ke lesisangoma sasho sathi yazi wena kuzohamba ube umuntu ofaka ivest yengwe nomqhele angimphendulanga kabhlungu athi hayi ngiyezwa mkhulu kodwa mina impendulo yami ngaphakathi lo muntu lona ubona ukuthi mina ngizoba mayiki nezinyongo kanje yabona lento ithi nje waba mayiki yabo ngizengichize yabona ukuthi ukhuluma kodwa lo muntu ubuya mphendula ngabe manje ihlozi selinyanyile ngiyabona ukuthi mina waba mayiki nezintambo ezibomvu nani nezinyongo kodwa ngikwenzile lokho kwathi sekufika ulaka phele konke enginakho ngahamba nqunu kangangokuthi ngangigqoka amabhuluku amabili ngiyafundisa nguthisha ngifundisa high school uyabo lahleka impahla kugcwele uplastic lahlekelwe izinto ezinhle uyabo bona ukuthi hayi kuyaphela ngale ndoda ngabona nguthatha umsebenzi ngawuthathanga kahle ngawuthatha umsebenzi ngokuthi kuyangiphoqa mangihamba ngiyakubantu babona amandla njengamanje ngiyaresponda ayibonakalisweni abangisuka benjani nabo engithuma zona zizofika ke lezo induku ke engibona kumele ifike Zakutsolo bogogo nomkhulu kuyasetshenzwa awusebenzi ngokuthi uyahamba nje kuphela labuye ulale kunabantu ngabe bakude ngokwelapha ngabe badume okudlula bayesaba abanye basaba ku social media ukuthi siyasikhulume thina mhlambe sezinyanga mina ngingumkantshubomve kwelapheni sengiyayibona nami kodwa ngangingazethembi ngangiyayibona bakuhlala isikhulu phansi la engilaphela khona kuhlala umuntu omkhulu la phansi yabo kuhlala umuntu osesikhundleni esiphezulu bese siyamlandisa inkinga zakhe ngaqala kwabuya ukuzethemba sibona abantu nje bangishutha ngefoni ka 11,000 nje yabo la social media nasemsakazweni nje yonke inyanga ziyangena zithi hey ziningi inyanga wonke umuntu menenkinga uyathwasa abantu banamandla abawanikezwe asikho isibalo esikaliwe ukuthi inyanga kumele zibe ngaki ayikho leyo nto leyo naka imoya yakho phendula emoyeni yakho ekugcineni uma ngikhuluma mina ngigxeka angiyena umkhulu wakho mina ngiyena ugogo wakho angiyena ukhokho wakho ekugcineni kumele mawusizakale yabo kumele usizakale ekugcineni mina angiyona umsamo wakini mina ukuthi ngizothi abantu ngiyayazi imoya iyahlupha abantu bahlushwa imoya la ngaphandle amaziko okusebenza izinto ezithinta imoya awafani sifundiswe ngendlela engefani uyabo Musana ukubuka thina, musana ukubuka ukulalela imisakazo ukuthi hayi ukuthwasa kuyona isolution, ukugaxa ibhaya kuyona isolution, sesibona ngamabhayi kunabune ingane enamandla. Ingane imifika ithi ngiyanyuzwe mina sibanibani emsakazweni othile nje. Ngithi akuwona umsamo wakini lo muntu phuma nje kuleyo nto leyo.
naka ibonakaliso njengoba ngikusebenza nje hamba ungitshela ukuthi uphuphe lokhu njengamanje siqale sisebenze siqhubeke siye phambili phuma nje phuma kithi phuma nje kuthini ukuthi sokuthi inyanga kunje seziningi naka izinto zakini mina akekho umuntu okungathuseni usewujikelele manje ukuthi uyena ozosho ukuthi inyanga azibe ngaka amathwasa wenze kanjani iyo mazika wafani ngibona ngikuthola ukuthi unemoya nje unemoto imoto yakhe ifa njalo awufuni ukunaka uthi uma ulalela umsakazo uthi uma ungena khona konke lapho kukhulunywa khona ngobunyanga ufika na ufika ugxeke bengidlulisa lokho nje kuningi enginiphathele khona kuningi engizonitshela khona ukuthi la ekhaya kuyasetshenzwa la ekhaya umuntu abantu la ekhaya sibaphatha izimvu sibaphakamise angifuni ukukhuluma kakhulu ngiyomemezela la ukuthi senizongithola Monday to Friday ngiyomemezela khona la kodwa mangabe uhambela kude uthi wena ungifuna usungithola Monday to Friday uyoba nenkinga wazi ngani noma sengincengile mina uthi ngicela ukuhlala another 15 years ngifundisa ngoba phela ngiyafundisa uyabo ngifuna ukukhanda legacy into engasukumi phansi idlozi lami liyangithanda ngesikhathi ngenza i-channel ngabona ithongo lingivusa ukuthi vuka manje uyazi ukuthi kune movie engiyithandayo kaBoyka lapho uBoyka izinto eshawa abantu bayilwa le movie balwa lapha kwi prison Undisputed Band 3 mangicabanga ukuthi ongamama unqoba uyahamba kanti awuhamba uzobulawa uBoyka esephuke unyawo kodwa wabizwa lapho ikhehla lathi Boyka bonke abantu bamemeza uBoyka ngithi mina uzomenyezwa ikhehla lakini uzomenyezwa isalukazi sakini uzomenyezwa umfowenu owashona uyomenyezwa udadewenu owashona ethi sibanibani ngacreate nayi mina i-channel ngabona ukuthi njengamanje sengiya kwelinye izinga ngathi ngiyaphakama ngiyasebenza kwenzeka nje inkinga ngoba nalidlozi imali sathi uphindele emuva futhi hayi sekwenzakalani ukubona ukuthi kwenzakalani uyabo nyamanje enhlahle yahamba ubhememe ngizengaphiwana naye cellphone ngase ngibona ukuthi ngathi ubuhle bethongo lokho angibafezela abantu inyanga ngendlela i-channel yami esikhule ngayo abantu bengithinta bethi hayibo sicela ushuthe phela nathi bese asikhokhelaneke phela ake sibe sikhokhelana ke lapho ngathi hayi idlozi liyangivusa la ngathenga ifoni kwase abantu inyanga zangithinta kangaka ziningi zingithintile ziselistini ngiyahlela ngiya-arrange ziyakhala manje ngiyanithembisa mina ukuthi angisoze nganiphoxa umkhulu Ukhoza wasempangeni Nkosi yami waye enyangeni wathatha imkhuba wakhokha kwafika omunye wathi imkhuba yena akayisebenzi kwafika omunye wathi usebenza ngamanzi Nkosi yami nakuwe kuyoze kukulungele yiba nethemba ngiyangimthanda umuntu umethi mkhulu isigubhu sami siyongenza nini nje ukuthi ngibe nemali bese ngithi unamali musu uthatha isigubhu uzonginikeza imali engaka uthatha isigubhu unamali ozobusele nayo ngikalekise umashonisa uyadayisa unani izinto zamathenda ethi hayi ngizobe nginayo imali engaka bese ngiyamtshela ukuthi uyabona leyo mali ozobusele nayo ngenyangeni ka4 uzobe usuyi-invest inyanga eyindaweni eziningi mhlawumbe enyangeni ka3 yale uzobe usuyifaka eyindaweni eziningi leyo mali uzobe sekufuleka indawo eziningi zokuthi wenze njani na kodwa hayi ukuthi uzobe usu-right imali ifuna ukuthi uthathe into yokuphila ube nayo imali osele nayo ngiyanxake kumuntu ethi wadliwa imali yokugcina ungathathi into ngemali yokugcina nani niyabhayiza nje nani
ukubhayizela nje nani nizwana ngalona niyagijima uzwe lo uyagijima mina kaze ngawukhipha u20,000 enyangeni angisoze futhi bengifisa ukuphakama kodwa ihlozi lami liyangithanda angiphathi ke labo kuthiwa sebekhipha o50 bani ungakhipha imali yokugcina uthi uyothwala uyophakama hey kahleni nini nani nje sengiyahamba ngitholakala eKZN empangeni engwelezana. I've got 2 cell phone numbers 078 2827948 079 441083 uzoyithola vele la lezi number zami. Ngiyabonga ke, thokozani ke bogogo nomkhulu.